Ki pulet ke is Khasi Hills sakasni baar jengkatayo ke lakem ya arngut ki dekat ka Khasi Students Union halor ke jengkeno bagi dai ke bidan keti ha ka kamdung klep ya ki bar jela hayaudo men ha ka arp kendai trek benai rempang menta ke senam ar hajar arpo. Kebala syem ya ke jengiem jongwe unong khayi ubana ke jela asam. Kini ki arngut ki dekat ke Khasi Students Union basyakem kidai ki beratip kerteng da umela jit kongpo ubadai publicity secretary ke KSU Jayo Circle bat ulaldin nongkenri dekat ke KSU Maukhar Circle. Kumban syupinkan mau bahaka arpo khandai tarik urempang hadu khandai ngut ki barjala kila syadung klep haki beriu belatap kamat hayaudu. Bat hakini ki jingja ube unong khayi na Asam ubelatip kerteng kumrup chan diwan ubana borbila kabadon habar peta district ulak halatno na kejing mensau Hashilong Civil Hospital. Kani kejing jadung klep iki barjala hayaudu layo I bakala bandai kejing penhiar keput iki barjala hadin kejing syahir thma ke dekat ke KSU bat FKGGP Haisha mati kabala syim jendat ya kamensim jongwe dekat ke KSU uba lursha hinyota. Kani kejing ja Haisha mati kalaja hadin jong kejing alang yalap persya Citizenship Amendment Act bat kejing dawa in-line permit dakini ki arseng. Habayakran bat kinong thok kubor ka Superintendent of Police ka East Khasi Hills ka pentim baki pulit ka district Klemshong That Satya banwat sabut iki briu badon kti bandung klep iki barjala hayaudu. Kaong bahaki lai tayo ki pulit kilala banyo iki sabut batling bah kini ki sabut kilayo kem yo way ubala phala baudan kti hakini ka kam ringkat bat laingut ki way pat ki paralok chong